Kardom donwarli niri putar bang tulon nali tum kelang mama channel non Karbi 2.0 long lasi pinia video bang ke la vaccine kan entum tado olo mate en epinum tad dotahai la sela vaccine endet pena certificate along mane documents along amen AKUR address hai hui chokchi tado lasi imithang mobile pen koson si kapachoki ma mate hameni loan pen koson sil hai hui bang correction kurima pusini le paklang panipu lasi video start ya fra nili kaitan ali teman nang puerlo na channel bang non lang bang seki milang pule subscribe ta la pen bell icon ta bertha la la pulte mo kapek ni li video ki mile upload tan ali tum balong nang le rogi fan la pen intro mga subse lang igo la intro lang da fit video cheng aprang sinang litum damon Chrome browser along nalitum ma phone mobile long dota tui odak damdet pana feed nalitum la search of type web address pulong nalitum dak tok ignamo covin.gov.in putok dam igo nililaso aling la video description of pidat igdat manili la pendet teleson interface nalitum athingno theglong po nalitum hala desktop size pufu bang hadak berdam igdana nalitum litum la arjan bang pb patheta mepo la desktop size pudo dak tik dak berdano la fulte olason interface mane aso zoom wungme po mane full picture ta langme po la pende fit dake tok do register sign in pudo dagle ber igdamon ang litum dak ber igdet benefit enter your mobile number plonale to mobile number ber igdamo hala vaccine kachik ke en hot mobile number ki ppm mobile number dependent mobile number ber det na final item la get otp plong ber igo get otp plong ber det final item da kipi de mobile number long otp dampo one time password otp banal item copy kori dana copy kori det penda ber igo nal item la pendet verify adem ber igo da la full de nal item mobile bang ansi da vaccine ke chipi ma pa ana member ma nal item da thik long bonpo la penda da fit afrang process ni len tanto po nal item la thagdi raise a issue pul adim dagle nal item ber ignamo dak ber igdet penal item athengno interface nang klang pulasan dak do correction in my certificate regarding name age gender lai huido when manage to those the how dak add passport details lai huinal item dak porenon do la pen non ma amen date of birth si pachogi por la thagle ber ingo da thak ber igdet pela select member putok dui dak select member long ber igo nang letum dak ber igdet pen ko so minute amen si pachogi ma date of birth address lai hui dak choose kurino nili dak choose kurilo la sidak nili mine amen bang si pachogi pu AKUR bang dak chok chichet la se AKUR pachok la penda da final item ako documents dak pitunai documents ke jatta documents name Adhar Card PAN card la pen voter ID la ke thom bening sile pn da chok la se la upload file pulong ber igo nang litum dak ber iglo te nang litum na file long pen documents ba nang litum select go la penda da continue pulong ber igo continue pulong ber dat pen final item documents mon dak na chiklang po copy documents se upload ma
la pende da fit nang litum submit request pulang ber igon la ber just nang litum edit lang pulote edit to tame female gender la hu change pulote la pende da fit request for vaccine certificate. Your request for name change that has been successfully submitted. La nang chiklang la SMS tabang aladak SMS bang kan nili nampik langi da alam sing hong ik chat non da processing bang dola lapendet dag nang cik langi track request pulang lapen ber igon alitum update elam update delang mo la lapel da nang klang elo ya update elo seoda correction elo la prang chok chedim lapendet nili impen nang kele SMS na litum hanan piklang po la hello SMS ya dear your request has been correction po answer la video lo nalitum thek monong ta hello Koson si correction ning mala pin copy documents ning mala hai la si lan ke nalitum de chini pe joyo sungu e kam bange jongsi nalitum pine problem do mande thek thek pulote nilifan comment on arjuna nili comment on reply din po lasi pinia video bangke la answer la lasi video la mission plus share tha lasi video la pen like hai hoita tingnerin la pen subscribe important na subscribe on tingnerin lasi pinia video la answer la next video long le chitong iglana Kardom